Menin kesngi kepada kesngi palai lapan menaba on pelong no dak election ji nong mikmat checking dorbar Taiwan hapo kari Bangladesh. Hagani kesngi palai senior secretary ke election commission Akhtar Ahmad ulapan menaba ya kaplan trikam nak bentak election. Ulapan menaru bala depan benta ya kirkom trikam baper ki bakentup ya kajing pendep ban pendrung kerteng ya kinong tap vote kajing pendrung kerteng ru ya ki sengsan pertai. Ka election commission jong kategori kalapan mi ya kaplan haswa jong ka election. Nre om patlapat ban penmena ya katarik penlong election. Muhammad Yunus unong ajimut bakong san jong ka sorkar basipor ulaong baka election kan salong hasiteng jong menai rempang haus nemban wan katanat election ru kala a kajing menjur halor kani. Chief Election Commissioner lembar ki sangut ki de ki badi khmi ya ke election kila pelong ya ke jingyalang hapo ke office trekam jonga election commission hapo Dhaka ka badai hakasngi palai hadin balawai ke jingyalang laong babaro ki badon haka work plan la deban penbej la airu ke jing menjur hadin kata usketeri rangba jonga commission u Akhtar u laong on omdon shu ke jing pen slam ban penmi ya kalentiyaj na benta ka election saka ying darbar jongari hadin ke jinga kren la antat bakapor election la ban pendapat ba হাকানুকানু কাপড় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের কর্মপরিকল্পনাটাকে আমরা মোটামুটি ভাবে 24টা ভাগে ভাগ করে আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনাটা প্রস্তুত করেছি এই কর্মপরিকল্পনাকে রেখেই আমরা